Maya payabak po kay Kongan. At syuta na po kay ikalimang Domingo ning karaniwan na panahon. Bahay po magumpisa ang misa, pangadyan tayo po ing oratio imperata, siklod po. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay ibami, lalapit kami kaya ka kaniting masipit na pamangailangan mi. Adon mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal na tao. Adon mi ngeni kaya ka ingbalikdan mo kaming mitmong lugod at iyat-chat mi kaya kami imakaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantanayan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo na ring tao minutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi na ring pekapun ning pambansa at lokal, ban mamili at sali na lamo karitang bakunang tutong makapagligtas, kaniting sakit at tinggawan daiti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Panalangin mo na ring doktor, nurses, at ing sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belawan at masabal. Pagkamalan mo lang, kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarilo, king pamaglingap, karing masakit. Mula pabren may yawa kaniting sakit. Panalangin milarat ang miyawa na. Kumayap na sanang malalagwa. Ingatan mo lang, retang lilingap karela. Pagkamalan mo lang, alang-anggang kapaynawan, detang miyayangon na biye. Pagkala mo kaya kami, grasya mo, kareting masakit. Masakit na panahon, ban magobra kami, miyabe-yabe, para king igakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananano sanang pauling masabal mong pabagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabos kaming alang kasangkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ng kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banal na induning Diyos, kami sana pa sa uli, ngaklis mi kaya ka, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib o maligaya at katwanan na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Talakad ta po. Luklok tapa po. Maya payabak pong pasibayo. At syuta na po king kang kalimang Domingo ning karaniwan na panahon. Kambeda po rin kaya katamong panalangin, yabetala po rin makatuking kapag masusyan. Para po kin Thanksgiving, daring Ladies of Charity, Milet Ocampo and family, Willie and Olive Bondok and family, Mario Bondok and family, Gerson Lasatin and family, Roberto and Angela Flores and family,
Nonong and Vering Manaloto and family, Somera family, Rosalyn Domanico, Simeon family, Angelito and Edna de Belen and family, Lucien Puno, Dylan Alarcon, and Lutgarda Bondok. Ipanalangin tala rin puring magmasusik ang kanilang kibaitan, Ralph Gerald Reyes. Para po kang Thanksgiving, Dari Pablito and Evelyn de Guzman and family. Para po king special intentions na di Arlene Mercado, Con Simeon, and Jerome Lizatin. Para po king quick recovery and complete healing na pong Sevico, Renato Catu, Leo Asuncion, Romer Kerr, Reverend Father Ray de la Cruz, Reverend Father Marius Roque, Cornelio Tamayo, Yolanda Ramos, Vincent Jacob Canlas, at para po kayong kaladwada ring makatuki, Bienvenido Tonggol, Reneo and Epifania, Teresita Canlas, Adoracion Canlas, Lolita Lingat, Dr. Robert Flores, Lourdes Canlas, Andre Sian Baniaga, Purificacion Santos, Princess Regala, Lucrecia Aquino, Erlinda and Virginia Cunanan, Fernando Simeon Jr., Angela Simeon, Fausto, Simplicio, Pablo, Tolentino, Filomena Manalang, Faustino Sichon, Teofila Puno, Carlito Marcelo, Felisa Lapid, Domingo and Eduardo de Guzman, Matias and Olga de Guzman, para po king death anniversaries ng Romeo Tayag at Wilson Liba Sr. Kaniting kalima ng Domingo ring karaniwan na panahon, umpisan tayo king kayakatanga mong parokyo, ing pabanuang kapag masusyan bilang parangal kang San Jose, o nga sandang Year of Saint Joseph, king ama ng Ingles. Ing kayakatamong Santo Papa, Ipapa Francisco, dineklarane ing kasalukuyan na banwa, anting banwa ng San Jose. Agkata nakatamo ning Santo Papa, ban pagmasusyan tayo ing ikadinalan at 50 banwang anibersaryo ning pangadeklara ng San Jose, anting patulunan ning mabilog at Santa Iglesia. Ito'y metong yang masanting nga pamitagon, ban lalo tayang akiklala San Jose, ing patulunan ning kayakatamong parokyo. Iti agam panantamo, kapamilataning pamagaral, pamiguman, pamanalangin, at pamanuki king maya paalimbawang pipakit na kiyakatamo ning lalaking tinalakad anting makayatong tataning ginutamong Hesus Kristo. Pasaup at patayad tamo kang San Jose. Banlalong lumalaming pamangilala tamo king pangatao ng Jesus. Kanita, lalo tayang apakamalan, kayang panga-Diyos. Kabasan ng tutikita mo, karing bakas ng San Jose, akilalata mo naman kayang pangatao, ameging maragul ay instrumento, king pangayubog ning pangatao ng Jesus. Tara, abe-abe tamong pasawop at patayid kari San Jose, at king Indong Birhen Maria. Banlalo tamong maging malapit at matalik ng kakaluguran ng karelang anak i Jesus. Talakad tamo po at ikanta tayo ang dalita pambuklat. Something dong,
daya keka. Daratang ya bantay ranaka, ing bie apayaka, ing bie masaya. Tingdang tangalan, karing kabundukan, daratang mamalita, ing kaligtasan, daratang ing Ginoo, sa lubong katao, santing dang King lagyo na ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya at kapayapaan ning Ginoo, manatiling parati kay kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan miti puntamu, ban pagmasusyan tayo, ing kalimanang Domingo, ning karaniwan a panahon. Antimurin, anting metong a parokya, abe-abe tayo ngayon umpisan, ing pabanuang mi talaga, bilang parangal kang San Jose akay katamong patulunan. Sisyan talangin rin kay katamong kasalanan, bata mong maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginong Jesus, tibura na kang igpamu, ban uluan ding tao, at yangat ibat king karelang kapanandaman at kabiguan, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Jesucristo, pilulupungan da karing tao at inulumula ring dakal karela karing miyaliwarang kapanandaman. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, depatan mo karing tao, inatadne karela ing maya pabalita ay bat king metong amamu at malugod a Diyos. Gino pakalulu. Gino pakalulu. King kekang ganaka o Gino, pakayapan mo kami karing kekeng kasalanan, baywan mo kami at tayran, papunta king bie alang angga. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Daka sa sambanda ka, pupuryan, daka parangalan, daka paligayan, daka sa sambanda ka. Karing taong, kayang kaluguran, pupuryan, daka parangalan, daka paligayan, daka sa sambanda ka. Pupuryan, daka parangalan, daka paligayan, daka sa sambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa.
Manalangin tamo. O mapamakalulu at malugod a Diyos, inyang Jesus, inuluno ring masakit, karing mialiwarang kapanandaman, pepakilala na ka anting metong a Diyos ning biye at tula. Bustan mong ilako na ke kami ing sablang dewakan, ing takot at sama. Katmuan mo kami king mapaglunos ng lugod at panalala. Ban i kami man atukyan miyang matad king pakayap ng upaya karing sablang manandaman kasakitan. Iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng Hob. I-Hob miksalitaya nga na. Imbyen nawari nin tao ket isulit, namu kalupa ning biye ning metong ayalipan. At ing panahon na, mimigit king panahon ning metong aupahan. Kawangis ning metong ayalipan, amawang salilong, o ning metong atalapagobrang alang isipan, nunemu ring upana. Salasali sila ring bulan, ayala kong pekinabangnan, nunemu ing bunga. Ning lungkot, ala kong apala, nune, pawang puyat at tangis. Kabang makakera ko, nga kong mimisip, bakit pakaya sumala? Kabangon ko, nga ko namang mimisip, kakaba na naman ning aldo, ala kong karatunan alub pati ngapon, dingaldo ko masalusula pa king kasangkapan ning maglala. At magugulgul lang alang bitasang likwan apanayan. Ganakan nyo, metong namong pangisnawa, mapatad na ing biyeko, at ding mata ko kapilan man, era na at tangalan ing tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Purian niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Purian niya ing Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Purian niya ing Ginoo, mayap ing dalit kapurian ing kekatang Diyos. Masanting at masampat ing purian niya, tatalakad ning pasibayo ning Ginoo ing Jerusalem, titipunano ring memalen ng mengayugse karing aliwang bansa. Purian niya ing Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Pakayapano ring mebigo at bidbirano ring sugat da. Balo na nung pilan laring batuin at ausane ing balang metong king lagyuna. Purian niya ing Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Masikan niya at mayupaya ing kekatang Ginoo, ing kabias nana emu asukdan. Tatalakad no ning Ginoo ring makadakurak at babagsak no ring gabun ding marawak.
Purian niya ang Ginoo apakayap karing sigatan a puso. Pamamasang ibat, kang mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ala kong matulid pag maragol lipat ng panaral ke, ing mayap a balita, makawutos ka ko ing panaral. Mi parusang ko nung eko ipanaral, ing mayap a balita. Nung dapdang ko ing obra ko king sarili kong kaburian, at ing kungasan, ami bayaranan ko, dapot ulining daraptang ko, ang timong katungkulan, mga baldugan, king iti, obrang penwala ng Diyos kako. Ulinita, nanong bayad impanayan ko, alang aliwan nunay ing pribilehiyong makapanaral, king mayap a balita, aalang bayad, at makaduwang karing katuliran ko, king obra ko, para king ebanghelyo. Tawa kong timawa, naalipan ng ninuman. Dapot gagawan ko yung sarili ko, aalipan ding sabla, ban makayagyag, kung dakal atawo para kang Kristo. Karing may nakasalpantayanan, maging may nakong kalupara, bakong alang ayagyag. Inyagewa kong sabla yung sarili ko, karing sablang tao, bakong ayagyag, ding mapilan king makanano paralan. Daraptang ko iti, ulining ebanghelyo, bakong mirakayanan, king kanuananan. Ing amano ng Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan, ing mayap a balita. Dela na la ring katamong kapanamdaman at pibatana ing sablatamong sakit. Alleluia, Alleluia. Kaluguran kong kapatid, Ginoo mantabay kay kayo, At keka antimurin. pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King pamaglakona king sinagoga, Jesus ti naglusya king Valera di Simon at Andres, kaya Beno, ri Santiago at Juan. Makarateya king matas alagnat kanita, ing katwanga ng Pedro, at agad ding sinabi kang Jesus. Lepitaning Jesus, telanane gamat, at binangon ne. Kanita mo rin, likwane ning lagnat ing matuwang babayi, at yana ing migsilbi karela. Inyang silim-silim na, kay bat ning limbog ning aldo, ding tao, delaro kang Jesus, ding sablang masakit, ampong alipnan, daring demonyo, halos ding sablang memalen, mitipon la lual ning paspul ning bale. Pepakayap no ring dakala tawong masakit, amaki may haliwang kapanamdaman, penabi nala naman ding demonyo. Deti eno pepaboren mig salita, uling ila barura nung nino iya. Kabukasan, malwat pang sumala,
mi bangune Jesus. Mintaya king metong alugal at tahimik, luwal ning balen, at karinya menalangin. Penintunderi Simon, ampon ding kayabe na, at inyang ikit de sinabira. Panintunanda kayo, ring sabla. Tapot Jesus, nga nang mekibat karela. Tara, taglustamo mo naman karing makalapit abalen, bakong makapanaral mo naman karin. Iti ing sangkan ning pamaglako ko Kapernaum. Linibutan ni ing mabilog a Galilea, manaralya karing karelang sinagoga at panabino ring demonyo. Kapatad, ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kaba pong lalambat ing pamagobra ko king seminaryo at nakong karakalaaba balu tungkol king biye. At metong kareng importanteng lisyon na ababalu ko tungkol king pandagul na at panyulong ning kekatamong pangatao yapin ini. Maragulya impluensya ing kekatamong pamilyang penibatan. Uling karinya megumpisa, mayubog, at may buo ing kakatamong personalidad. Lalong-lalo na karetang ausandang formative years, 0 to 5 years. Ing kanong kakatang pangatao, miyubog ya. Ing kakatamo kanong personalidad, miyubog ya. Karetang panahon, adaragol tamo. Inya, nung nino itamong eni, at nung nano tamong eni, malyari ta ka nung pakintindian, kapamilatana ning pamagbalik tamo, king kwento ning kekatamong milabas, at king kwento ning pamilyang kekatamong penibatan. Madalas kanu, deng kekatamong ugali, panlalawe, ama na tala, akwa tala, karing kekatamong pengari. Alimbawa mo, kasabihan tamo, kabias na ning anak ay ne, na ning conclusion tamo, may muliya kang tatana. Uling inyang magaral yay tatana, matniya buntok, panayang first honor. Inya nga tamong sasabi, like father, like son. O ba't ka-smart na, ka-confident na, ning babae ngay ne, kabias na nang magkanta, malyari ang paklaban keng amateur, o kaya malyari ang pakilaban kay singing contest. Akwa na ing gelingan ng imana king pamagkanta. Like mother, like daughter. Makanyan mo naman po kano, nanumang milyari king kakatamong pamilya, lalong-lalo na inyang anak tamong mga lati, nanumaning aranasan tamo, masanteng o matsura, ating kanong maragulay pekto king pangayubog na ning kakatamong pangatao. Halimbawa, nung kagising mo na yung abak, inyang anak pang malati, pakyalungan da ka ding kekang pengari at panenang sasabihan ni Mamo Keka, ay kasanting na ning anak ko. Ang giyang matsura ka, lumwal ka no, ing kekang sentingan. Nung panemo ka nung daramdaman karing kekang pengari, ay kalaguna ning anako, yang prinsesa ning biyeko. Ang giyang kanong manong ka, lagu ka. Uling oyta ing panemong daramdaman, at oyta ing mitanam king kekang kaisipan, at oyta ing musbong, at lunto king kekang pangatao. Metong pangalimbawa, nung ing meto ngayon nakalalaki, panemeng sasanggulan, at panemeng didinan manika, at kaybat, alayang chance makyalong kang tatang na, at itatang na, mas dakalya pa oras keng kwao, keng sabong, keng negosyo, at eyamika sa patabanding kang tatang na,
ang giyang burimeng maging macho at lalaki, dagul yang malambot, dagul yang bading. Makanyan mo naman, ing metong ayanak ababay, nung panemeng panusigan keng burina, sa salimeng baril, o kaya piyalong panlalaki, ing kayang papyalungan, mekad, ang giyang burimeng maging mahinhin at maging babae, akwana ing ugaling lalaki. Na numang kanong aranasan tamo, inyang mga latita mo, kilubning pamilya, ating maragul ay pekto, king pamanubuna, ning kekatamong pangatao. Inya burimeng pakintindihan ning kekang sariling ene, nung nanu ka ugali, balikan me ing kwento ning kekang pangayanak at kayanakan. Balikan miya naman ing kwento ning kekang pamilya. Lumino ka, nung ninuhi ka, at nung bakit ing ugali mo. Kani pong ebanghelyong dimdam tamo, ikit tamo ing ugali ng Jesus. Jesus at inyang puso, mapaglunos, mapagmalasakit, ating masabal, karing mangailangan, lalong-lalo na karing masakit at magkakasakit. Dimdam tamo nung makananong kabud dimdam na king ingkatwangan ng Simon Pedro malagnat siya, antimano pintalane king kwarto, tela nane gamat, seupaneng tinalakad, at pepakayap ne ing matuang masakit. Dimdam tamo naman, king inyang sisilim na, oras na para mangan, oras na para magpainawa, dela-dala deng dakal amasakit kaya. Imbes na magpainawaya at mangan, nanong gewa na, linelena ing kayang sarili at personal a pamangailangan. Inarapan na ring tao, pepakayap no ring masakit, penabi nala ring mga rok ay espiritu, apasakit at manalipan karing tao. Pepakit na king kayang gewa, nung makananuyang maganaka, mapaglunos at makimalasakit karingaliwa. Mekad, ako tang tamo. O ba't meragulyang mayap, maganaka, mapagmalasakit at mapaglunos, Jesus. Kenuna akwa iting mayap apanugali. Nanong aranasa na kilubning kayang pamilya, inyang daragulya. Kaluguran kong kapatad, paniwalan tamo, akwa ng Jesus, ing kayang mayap apanugali, ing kayang lunos at malasakit karingaliwa, king kayang pamilya, lalong-lalo na karing kayang pengari. Eya pa man mi bait, at tsuya pa mo kingatya ng Mariyang Induna, aranasana na ing malasakit, ing masabal, ing lunos, ing pakamal, ning metong alalaki, aminako kaya at tinalakad tatang kaya. At iti alangaliwa nune isanuse. Ewari intriga, indredus, ing milyari, king kayang pangabait. Ela pa man miyabe, Jose, ilang adwang Maria, mabuktot ne, Maria. Imbes na isuplong ne Jose, Maria, at Matea kapamilatanan ning basibas abatu, nanong gewa ng Jose, inyang may kapisip ya, inyang may nga diya, tinggap ne, inakune, inganak. Tela karane, anting sarili ng anak. Karin siguro, kanya pamong atyan, Jesus, penandamanan na ing lunos, ing malasakit, ning metong atao, ning metong atata. Imbes na meging traumatic kaya iting karanasan, anting metong apungul, king sepupunan, meging positive experience siya.
Mi ka masantinyang epekto king kayang pangatao. Uling mi tanam king kayang pangatao. Ing lunos at malasakit karing katanggap-tanggap. Uling iya makanyan ing penibatana. Inyapin, makapagtaka, aliwa mo ding masakit pamikakatawan ilang tinggap ng Jesus. Ang giyang ding ating sakit kaisipan, ang giyang ding taong immoral, ang giyang ding taong ating eskandalo king biera, ring talapanying ilbuis, ding prostitutes, tinggap na la naman Jesus. Uling oyan, ing aranasana, atakwana, emu kang tatang na, nune kang Mariyang imana. Kaluguran kong kapatad, kaniting banwang parangalantaya San Jose, katamong patulunan, ating patulunana ning mabilog Santa Iglesia, lalo tayo sanang akilala ing kalidad ning pangatao ng Jose. Ing Santa Iglesia, diri na nakatamong panahon, ban makipag-aral nung makananong maging tao at magpakatao, king paralan ng Jose. Ing Santa Iglesia, agata na katamong migunam, karing virtudes ng Jose. Agata na katamong migunam, karing mialiwang papil aging panana. Anting asawa, anting tata, anting karpintero o alwagi, anting talapagobra. Mekad, anting metong amalsinta kang Maria. Makananune kayang peparagul ing anak ay Jesus. Makananune ang dinisiplinan, ining kayanakan amang tuliran, makibat, at neng kay aintindyan, panyabyan. Makananune ang peparagul ning metong aalwagi, ing anak na ning Diyos. Mekad, tiro niya namang Jose, Jesus, ban lumapit king Diyos, anting metong ay pa. Inyaking ebanghelyo, dimdamtamo. Ang giyang mapagalya Jesus, aba kamaranon tinaliya, at may kipag-ugnayan niya kingig pa. Inyakamate ng Jose, meging igpanan ingigpanang at tsubanwo. At may lalam ing kayang relasyon at kaugnayan king Diyos, anting metong igpa. Kaluguran kong kapatad, kaniting panauna ning pandemya, mas madalas yung kayabe karingkekong pibalebale ding anak at kayanakan. At tsula karingkekatang pibalebale ding anak. At tsuya ing pisamban king pibalebale kapamilatan ning online masses. At tsuya ing eskwela king pibalebale kapamilatan ning online classes ampon ding module akarelang gagawan at pakibatan. Sana, mi ka masanting lang karanasan ke kayo. Potang antabayanan nyo la, sasaupan nyo la, king karelang pamagaral ding kekong anak. Sana panandamanda ing masabaliw anting pengari, bangkanita sumulong ing karelang kabyasnan. At nung sakali man na ela mabiyasang mamasa, sumulat, mabilang din kaya katamong anak, sana ngening kayabeda kayo at makipag-arala nung makananong maging tao at makipagparang tao. Mabiyasa lang manyiklod, papo, rumispeto din kaya katamong anak. Mabiyasa lang naman sanang mga di, uling agkat yung mga di, at tuturwanan yung mga di. Mabiyasa lang naman sanang mamatawad at manyawad patawad, potang magkamalila, uling akakit dake kayo iti. Mabiyasa lang naman sanang mintindi at manupaya karing-karelang kapatad. Mabiyasa lang naman sanang maging malingap, ating malasakit, at emuing sarili da ing pakintindyan da, nune pakintindyan do, ding karelang kaparang tao. Kalupa ng San Jose,
Adi ng talasan ng masanting akaranasan ding kay katamong anak at kayanakan. Ngening madalas talang kayabe, kilub ning pibale-bale. Bangka nito, misadyalang masalese at miyubog miyamasamas, ingkarelang pangataw, kilub ning pamilya at kilub ning pibale-bale. Banpotang dagula deting anak, kalupa ng Yesus, dagulang makimasabal at makimalasakit, karing aliwa. Ipasyagtamo ing katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. ko, King Diyos, igpang mayipayang tutu, linalang King Banwatiato, at ang Heso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Pingagli king upayaning banala Espiritu, mibayit yak ang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncia Pilato, may paking krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinibiyang mebe. Pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayipayang tutu. Iba't ka rin, nagbalik ka naman keti, ban mukum ka ring mabi, ampong menga mate. Kasalpantaya ko, king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisama ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasalubridang miyering mete, at king be alang angga. Amen. Kapatad, kaniting umpisaning pabanuang kapag masusyan bilang parangal kang San Jose, ing patulunanan ing kakatamong parokya at ning mabilog a Santa Iglesia, abeyabe talang hirap king Diyos ding mialiwanang pamangailangan ning mabilog abalayan. King balang panalangin nga tamong manigapo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banaing mabiluga Santa Iglesia, manakit siyang bayong paralan, aparamdamnat at pakit, ing kayang malasakit, karing babaeng likwanda ring gilutan, ring karelang asawa, anak Pepa Brenda, ding karelang pingari, bingot ay datela karan, ding karelang pingaring lalaki, antimong sariling anak da, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Bandim pamuntok ng gobyerno, magobrang mitmong masabal karing panyulong, nimbiyading tawong karelang sasakupan. Tahim kilasan ang kimot para king ikakayap, ding tawong piangunanan pagsilbihan, ileleda sana ing milalong pamamilitika, ang maging sumbagal, king abe-abe tamong panyulong, anting balayan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding alwagi, kalpintero, mason, tubero, ampong magobrakeng construction, lalo na dasanang akit at pakamalan indangalan ning karelang obra. Kilalanan tamo naman sana, ing maraguldang ayambag, kimpanyulin komunidad, kapamilatanin pamimiyeta mo, disenteng sweldo at malyardang agbayanan, ding karelang pamilya, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Bandimpeng aring lalaki, kalupa ng San Jose, maging malagudlasan ang tatang, amaya pialimbawanan, karing karelang anak, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding sablang mayang nabi, lalong-lalo na ding tatang, at tinalakad ang timpengaring lalaki, kimbiyeta mo, panuana na lasana ng Ginoo, king kalam ng biye alananga, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. King katahimikan, di papanalangin tamo para karing kakatamong sariling kapagnasan. Panalangin tala naman ding miyaliwang taong sasaup at magmasabal, karing miyaliwang proyekto at programa ng kakatamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding Ladies of Charity, Antimurin di Mileto Campo, Willie at Olive Bondok, Mario Bondok, Gerson Lazatin, Ruperto at Angela Flores, Nonong at Viring Manaloto, ding pamilyang Somera, Aris Sevilla, Jocelyn Damanico, ing pamilyang Simeon, Angelita at
Angelito at Edna de Belen, Lucien Puno, Dailan Alarcon, Lutgarda Bondok, Pablito at Evelyn de Guzman, kambe ding miyembro ding karelang pamilya. Panuwana no sana ding kapatid tamong magmasusi king Aldo dang Kebaitan, lalong-lalo na Ralph Gerald Reyes at among Romer Tubu. Pagkalubna sana ing makapasubali dang kayadwanan, ding kay katamong frontliners, antimurin di Arlene Mercado, Cons Simeon, Jerome Lasatin, Agnes at Ray Laksina, kambe ning karelang pamilya, antimurin di Darius at Kay Simeon. Pagkalubano sanang lubos at ganap akapaldanan, ding hanggang miyawa na king coronavirus, lalong-lalo na ding kay katamong kabariw at kaparokya. At pagkaluban nala naman sanang kapaldanan, ding aliwata pang kapatid ang masakit, lalong-lalo na di Sebico, Renato Catu, Leo Asuncion, Romer Kerr, among Ray de la Cruz, among Marius Roque, Cornelia Tamayo, Yolanda Ramos, Vincent Kobe Calas, antimurin Yulino San, aking kairianang maligaya, ding hanggang kapatid tamong mayang na biye, lalong-lalo na ding kaladwari Bienvenido Tonggol, Irineo at Epipania, Teresita Canlas, Adoracion Canlas, Lolita Lingat, Dr. Robert Flores, Lourdes Canlas, Andre Sian Banyaga, Purificacion Santos, Princess Regala, Lucrecia Aquino, Erlinda Virginia Cunanan, Fernando Simeon Jr., Angela Simeon, Fausto, Simplicio, Pablo Tolentino, Filomena Manalang, Faustino Sichon, Chopila Puno, Carlito Marcelo, Felisa Lapid, Domingo, Eduardo de Guzman, Matias at Olga de Guzman, Romeo Tayag, Wilson Liba Sr. at ding Maldang Kaladuo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Pakiramdaman mo, Ginoo, ing panalangina ning manigapu mong balayan, baning balang metong ke kami, maging malugudya't malingap, kanita, ayapusan ming kaya panat kabanala ng San Jose, ake kaming patulunan, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo ngeni, kaluguran kong kapatad, baning kako din kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu.
Tanggapan niya sana ning ginutindawon kaning gamat mo, king ikapuri at ikalgaya ning kayang lagyo, king kakatamong kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos aginumi, manan na sanang iting tinapi at alak abinyemu para pamangan mi ketiking yatu, maging sakramento ne ning bieming alang-angga. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya ke kayo, At keka antimurin, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Ang giyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbali ke lubkeka. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban ating kalupa ming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwo, yayampang da ing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilan man, misuge sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ayin kingaslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayuya mi daon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumkokan iti. Iti iya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning baywa dalang anggang tipan. Ami bubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iting tinape ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap iya king lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing ke kaming Obispo. Ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, ding gaganakan mi at ipanalangin kaniting misa. At ding sablang mengayang na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induding Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. 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 Anting mikakapatad, abe-abe tamong ening manalangin, kingig pa tamong at syubanwa. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos.
O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kay kayo, ing kanakong kapayapan yang babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan, ding kay kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kay kayo. At keka antimurin. Ipakita mo po ing misasan metong tamo king kapayapan. Peace be with you po. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yatu. Mapalad laring mayaos magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, yak mantapang tanggap keka, tapot yagas ming amano mo at kumayap na ako. Kaburi ko sana intanggapan da ka, o Ginoo, king sakramental ang physical na paralan. Dapot, uling iti posible king kasalukuyan na panahon at sitwasyon. Paniwalan ko king kapamilatana ning maglapo ng lugod ning igpa at ning upaya ning kiyakang espiritu ipagalup mengen ning kaorasan o Ginong Jesus ing kiyakang sarili kanako. Manatili ka king puso ko, aslagan me ing kaisipan ko. Gawan mo ko ang kawangis mo, malugod, malingap at makimasabal karing kapara kong tao. Baan aluguran, ampong asay wanda ka, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulu. Amen. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. Talakad tapo. O Diyos ay igpami, pagkaluban mo keng dake, king metong atinape at king metong akalis, at gagawan mo keng metong kang Kristo. Sa upan mo keng magdalang kaligtasan at tula, king mabilugayato, iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kay katamong kapabalwan. Munang dili po bilang pamagsadya, king pamagmasusi, king Ash Wednesday, nempong tutuking Domingong simba kayo, pakidalayo po deng lumayong palaspas, king pisamban, bangkanita po ilang gamitan tamo ng February 17 bilang pamagumpisa, king kay katamong pamaglakbe, king panauning Kwaresma, kapamilataning pamagmasusi, king Miyerkules de Ceniza. O din kay katamo pong schedule, misa para ng Ash Wednesday, February 17, alas 6:30 ng Abak, king Pisamban, at alas 6, kinsining Bengi, ketimurin king Pisamban. Pasibayo po, manyawad kaming financial support o SAUP para king repair at repainting ng kay katamong Pisamban. May kapag down payment na pong 200,000 pesos. Kareta pong sinaup na, dakala salamat, at kareng umesumaup, dakal mo naman pong salamat. Pasibayo, eko sana sasawang sasaup, at susuporta karing mialiwang programa at proyekto ng parokya. Nempong daratang Webis, February 11, piyesta na ng Birhen de Lourdes. At itimu naman ing kapagmasusyan king World Day of the Sick. Uling at yutamo buking panauning pandemya, etala adala kete king pisamban, ding kaya katamong masakit. Dapot, manintun tamo po sanang aliwang paralan, ban iparamdam tamo, ing lugod, ampon lingap tamo, karing masakit. Mekad, karing kaya kayong sariling tibalebale, ating kayong makatwa o masakit, ang mga ilangan atensyon. Sana, paramdam yu, ing kaya kayong pakamal karela. At agatan ko la po, din kaya katamong manungkulan king Paris Pastoral Council, ampon Paris Finance Council, lalong-lalo na, ing kaya katamong coordinator, ding manimuna king liturgy, formation at service, na mamili tamong metong nga masakit, karing kaya katamong komunidad, antimurin din kaya katamong purok coordinators, mamili tamong metong nga masakit, at misabi-sabi kayo, mamili kayong metong ayaldo, nung nuka rin, malyaryo lang dalawan, komustan, i-pray over, ipangadi, then kaya katamong masakit, aburing dalawan. At pagdalayo lang pamangan, prutas, o kaya, nung atin tampon do kas. Bangkanita po, apanamdam tamo, anting metong nga komunidad, ing pakamaltamo, karing masakit. Ngani po, gampanan tamo, ing rito ning pamamuklat king kapagbasusyan para king banwa ng San Jose. Talakad ko po. Kaluguran kong kapatad, antimong pamakisan metong king mabilog a Santa Iglesia, anting metong abalayan ng Diyos ketiking parokya ng San Jose, Barangay San Jose, Siyudad ning San Fernando, Pampanga, umpisan tayo ngening aldo iti, ing kapag masusyan king banwa ng San Jose, agkatanda kayong makyabe, karinggampanan tamong pamagaral, pamigunam, pamanalangin at pamakitulad, king kayapan at kabanalan, ameyakit king pangataw ng San Jose. Antimurin, abeyabe tamong pasawp manalangin, king kaya katamong patulunan, kambe ning kayang esposang Maria, ban lumalam at lalupang sumulong, ing kaya katamong personal a relasyon kang Kristo Jesus. Kanito, lalong tumibe, ing kaya katamong pakamal at pamagmalasakit, king mabilog a Santa Iglesia, lalong-lalo na king kaya katamong parokya. Kayabe, ding sablang manungkulan, king kaya katamong parokya, formal taningening bubuklat at umpisan, ing pabanuang kapag masusyan, anting parangal, king patulunan tamong i San Jose. Lalo tayo sanang akilala at aluguran at atok yan Jesus, kapamilatana niting banal akapag masusyan.
Palakpakan tayo po yung Diyos ating kakatamong patulunan. Ikanta tayo po ing dalit kang San Jose. Siklod ko po at gampanantayang ngeni ing panalangin kang San Jose. Kilub ning mahigit aapat na pulong banwa, itiyaing panalangin ng Papa Francisco kang San Jose bilang anak. Mayanguyag, itiyaing panalangin king metong a French prayer book of the Congregation of the Sisters of Mary, Congregation of the Sisters of Jesus and Mary. Bapo, ibang talaingat ning mengabus, esposo ning Nuan a Birhen Maria, kaya ka pagkatiwala ning Diyos pa, ing kayang bugtong anak, iningat me at peparagul, ing Kristo umikatawan tao. O banal na San Jose, maging ikpa naman sana kaya kami, at ituntun mo kami king dala ng biye, ipagkala mo kaya kami, ing grasya, pakanulo at tetagan loob, at ipanwalo mo kami king sablang marok. Amen. Litanya kang San Jose, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Diyos ipabanwa, Pakaluluan mo kami, Diyos anak amiyak tlong king yatu, pakaluluan mo kami, Diyos Espiritu Santo, pakaluluan mo kami, Santissima Trinidad betong king panga Diyos, pakaluluan mo kami, Santa Maria, panalangin mo kami, San Jose, ipanalangin mo kami, marangal anak ng lahi ng David, ipanalangin mo kami, salading patriarkas, ipanalangin mo kami, esposo ng indo ng Diyos, ipanalangin mo kami, talaingat ng Nuana Birhen, ipanalangin mo kami, ipang talaingat ng anak ng Diyos, ipanalangin mo kami, talapamuntok ng sagradang pamilya, ipanalangin mo kami, Jose, matulid king pamibiyebye, ipanalangin mo kami, Jose, sari king kalinisan, ipanalangin mo kami, Jose, akapantas-pantasan, ipanalangin mo kami, Jose, matatagat nip mong tepangan na lub, ipanalangin mo kami, Jose, amapamintu, ipanalangin mo kami, Jose, tapat at matibelub king mayap, ipanalangin mo kami, Jose, may limpabawan king kapibabatan, ipanalangin mo kami, Jose, malugod king be maluka, ipanalangin mo kami, Jose, modelo ding talapagobro, ipanalangin mo kami, Jose, pelimbawasan ning pengari, ipanalangin mo kami, Jose, talaingat ding malinis pamibiyebye, ipanalangin mo kami, Jose, masyas at pundasyon ning biye pamilya, ipanalangin mo kami, Jose, pagsakdalan ding maliligalig, ipanalangin mo kami, Jose, kapasnawan ding salunan, ipanalangin mo kami, Jose, patulunan king masampat a kamatayan, ipanalangin mo kami, Jose, pititakutan ding marok a espiritu, ipanalangin mo kami, Jose, patulunan na talaingat ng Santa Iglesia Katolika, ipanalangin mo kami,
Kordero ng Diyos, amelako king kasalanan ng yato. Patawaran mo kami. Kordero ng Diyos, amelako king kasalanan ng yato. Pakiramdaman mo kami. Kordero ng Diyos, amelako king kasalanan ng yato. Pakaluluwan mo kami. Manalangin tamo. O Diyos, kingkekang alang-anggang kabyasnan at lugod, pinilime isan Jose ban maging esposo ning Nuana Birhen Maria, ingindu ning bugtong mong anak. Manano na sanang kingkayang saup at panalangin, amidadawon keka, akamtan misa ing ligaya at ingkayang lingap ketiking yatu, idiadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Talakad ko po ngeni para king tauling bendisyon. Ing ginuma na tiliya ke kayo, At keka ang timurin. at mantabi ke kayo, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Ing misa mi daone, umena kayo, patayid kang San Jose, papunta king Ginoo. Salamat, King Diyos.